ikibazo gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia. Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Turi tariki 23 ukwezi kwa gatatu 2024 dore ingingo z'ingenzi y'amakuru yacu hagiye kwibandaho. Inzego z'ubutasi n'ububanyi n'amahanga z'u Rwanda na Kongo zahuriye muri Angola ku munsi w'ejo gutegura inama izahuza Perezida Kagame na Etienne Tshisekedi. Naho umunyapolitiki kandi umusenguzi muri politiki Noble Marara aravuga ko afite amakuru y'ubutasi ko ingabo za Uganda zatangiye guta ibirindiro byazo mu majyaruguru ya Kongo zigana mu majyepfo aho zigiye gufasha M23 gufata Goma. Ni mu gihe avuga ko ubu akarere kagiye guhangana mu ntambara izamara igihe ishobora guhitana abantu benshi. Na makuru ava muri Kongo aravuga ko wari umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa na General Andre Nyamvumba baba baguye mu gitero cya Wazalendo muri Nord Kivu. Na makuru ataremezwa n'uruhande na rumwe urwo ari rwo rwose ava mu kinyamakuru DRC News Today. Na imibare yuko abakozi bahembwa mu bijyanye n'imishahara mu Rwanda yagiye hanze ku isango umunyarwanda ahembwa munsi y'idolari rimwe ku mpuzandengo umunyarwanda ahembwa 26 ku kwezi. Iyi ni imibare iteye ikibazo ku bukungu mu gihe igihugu kiri kugana mu nzira y'iterambere. Igihugu cy'Uburusiya cyashize abaryamana bahuje ibitsina kuri liste y'imitwe y'iterabwoba mu gihe umenyekanye ko bizajya ifatwa nk'igitero ugabye ku Burusiya mu ruhame. Hagati aho ariko hari igitero cy'iterabwoba cyagabwe mu rwa Moscow mu Burusiya gihitana abantu hafi 40. Leta y'Uburusiya ihamagaza abasirikari bose bayo kugira bagaruke n'abari mu biruhuko kuko ivuga ko iri mu gihe kidasanzwe kandi inambara noneho ishobora kugana iwa rudubi. Naho abacuruzi bari bararanguye umuceri mu Rwanda bararira ayo kwarika nyuma y'uko Minisiteri y'Ubucuruzi ibategeka kusubizayo. Ikibazo cy'uyu muceri cyajemo politike ku buryo hari abavuga ko Leta y'u Rwanda ibikora yivumbura kuri Tanzania, abacuruzi bakaba ari bakajorite. Urubanza rwa Dubai rwasubitswe uyu munsi muri Kigali. Dubai aregwa gusondeka abaturage akabubakira ibyondo aho kubakira inzu zikomeye. Yatahuwe hari uko imvura iguye ikazihirika. Bivugwa ko ba nyiramazu aribo bahombeye mu ifatwa ry'rwiyemezamirimo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu arambuye. Inzego z'ubutasi n'ububanyi n'amahanga z'u Rwanda na Kongo zahuriye muri Angola ku munsi w'ejo gutegura inama izahuza Perezida Kagame na Etienne Tshisekedi. Biravuga ko inzego rero ziri muri Angola mu gutegura ibizaganirwaho hagati ya Tshisekedi na Perezida Kagame. Bemeye guhura nyuma y'igihe kirekire, umwe ahakanira undi avuga ko bazahurira mu ijuru. Hagati aho biravuga ko iyi nama ishobora kuzakemura ibibazo bya Kongo bimaze igihe bihungabanya akarere. Naho Noble Marara aravuga ko afite amakuru y'ubutasi ko ingabo za Uganda zatangiye guta ibirindiro byazo mu majyaruguru ya Kongo aho zisanzwe zirwanya umutwe wa ADF naru. Zaganagariro ngo mu majyepfo aho zigiye gufasha M23 gufata Goma. Ni mu gihe avuga ko akarere kagiye guhangana mu ntambara izamara igihe ishobora guhitana abantu benshi. Noble Marara avuga ko ishyirwa ku mwanya w'umuyobozi w'ingabo rya Muhozi Kainerugaba umuhungu wa Museveni ari ugutegura neza igisirikare cya Uganda kugira ngo kizabone uko gifatanya n'igihugu kindi bizafatanya mu kurwanya ingabo za coalition ya Kongo zirimo Tanzania, Burundi, SADC, Angola, South Africa, Malawi n'ibindi. Avuga ko ku ruhande rw'u Rwanda Kenya na Uganda no bashobora kuba bari ku rundi ruhande inambara ikaba yaba iy'akarere muri rusange. Noble Marara araburira ko mu gihe nta gikozwe ibintu byaganirwa rudubi mu karere kandi bikazahungabanya ubukungu ndetse bigahitana n'abantu. Naho amakuru ava muri Kongo aravuga ko ari umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa na General Andre Nyamvumba ngo baguye mu gitero cya Wazalendo muri Nord Kivu. Na makuru ataremezwa n'uruhande urwo ari rwo rwose ava mu kinyamakuru DRC News Today. Aya makuru avuga ko Wazalendo yaba yateze igico igahitana amwe abayobozi ba M23.
Hagati aho ariko biravugwa ko iyi Wazalendo nayo ikomeje guhangana na M23. Leta y'u Rwanda ikayishinja kuba ari ishyirahamwe ry'abajenosideri basize bahekuye u Rwanda. Leta ya Kongo isugaba ikindi gitero aho yahitanye warukuye ubutasi wa M23, igitero cyagabwe na drone. Imibare y'uko abakozi bahembwa mu bijyanye n'imishahara mu Rwanda yagiye hanze. Ku isanga umunyarwanda ahembwa munsi y'idolari rimwe, umuzandengo umunyarwanda ahembwa ibihumbi 26 ku kwezi. Ini mibare iteye ikibazo ku bukungu. Twabibutsa ko mu Rwanda nta mushahara fatizo uhari, haba ku isaha cyangwa ku kwezi. Umukoresha akabagena umushahara w'umukozi agendeye uko abyumva. Frank Habineza avuga ko umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi uri muri Mategeko, umuyobozi wa Green Party, avuga ko gushyira umushahara fatizo bizafasha abaturage cyangwa se abakozi guhembwa umushahara ujyanye n'akazi bakora. Nubwo bivugwa gutya, leta y'u Rwanda ngiye imibare yaba ari imibare mikeya cyane cyangwa mibi itaganisha mu iterambere, mu gihe leta y'u Rwanda igamije kwihutisha ubukungu ndetse no guteza imbere igisata cy'abakozi n'umurimo. Igihugu cy'Uburusiya, mu gihugu cy'Uburusiya hagabwe igitero umurwa wa Moscow gihitana abasaga 100. Ni ibihe bidasanzwe ku Burusiya kuko buvuga ko hari abavuga ko NATO n'abantu bahanganye muri Burayi bw'Iburengerazuba ndetse na Amerika baba bari inyuma y'iki gitero. Umutwazi si w'iterabwoba wahise urekara amakara yo wagabye igitero, ariko benshi barashidikanya. Nta uzi icyo Moscow na Perezida Vladimir Putin uherutse gutorwa baza kuganishamo. Hari abavuga ko iyi yaba ari intambara ya gatatu itangiye mu gihe Uburusiya bwavuga bwasanga NATO yabiri inyuma y'ibi bitero byagabwe. Ambasade ya Zunze Ubumwe za Amerika i Moscow yarerutse kuburira mu byumweru bibiri ko hari ibitero bitegurwa kugabwa mu nsengero ndetse no mu makonseri, bikaba byarangiye koko ibyo bitero bibaye. Haribazwa impamvu naho makuru aho bari bayafite ku buryo batayahaye leta y'Uburusiya ngo ibikumire. Abacuruzi bari baranguye umuceri mu Rwanda bararira yo kwareka nyuma y'uko Minisiteri y'Ubucuruzi ibategekeye kusubizayo cyangwa se bakawuha abagura ibiryo by'inyamaswa bakaba ari bo bawugura. Ikibazo cy'uyu muceri cyajemo politiki ku buryo hari abavuga ko leta y'u Rwanda ibikora yihimura kuri leta ya Tanzania, aba bacuruzi bakaba ari bakajurete. Nubwo bivugwa bityo ariko Minisitiri w'Ubucuruzi aherutse kuvugira kuri televiziyo y'u Rwanda ko abacuruzi bahereye kera biba abakonsomateri cyangwa abaguzi, ku buryo bagendaga bakazana karite za nyuma z'imiceri bakazicuruza ku biciro bihenze. Ibyo rero ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge byaragenzuye bisanga abacuruzi biba abaturage, akaba ari n'impamvu bahisemo kubabwira ngo basubizeyo ibyo bari bararanguye byose. Naho urubanza rwa Dubai rwasubitswe uyu munsi muri Kigali. Dubai uyu aregwa gusondeka abaturage abubakira ibyondo aho kubakira inzu ikomeye, hanyuma imvura yagwa ikaza kuzitana. Uyu Dubai byaje kugera kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame maze avuga ko ibyo bintu bidakwiriye. Dubai ribiheraho imufata yamuta muri yombi iramufunga. Abantu yubakiye bahise bimurwa muri ayo mazu, ariko bakavuga ko babirenganiyemo ko batigeze baswabwa ingurane batazi niyo bigana. Reka mbashimire ku makuru yacu kuri RT Imena, mbifuriza kugira umunsi mwiza cyane. Uwiteka abane namwe. Kuri serivisi za migration visa, ushaka kujyanama bwa visa cyangwa ushaka kujyanama gusaba stati y'ubuhunzi hayo Burayi, Amerika na Canada, mwatwandikira tukabafasha. Uwiteka abane namwe. Bye bye. Ufite ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 173 89 04 394 cyangwa ukadusura kuri wa3 akadomo Jean gukuramo migration cyangwa migration akadomo com.